Yes, alright, welcome back, bienvenue ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Wahisemo neza cyane, reka twirukanke ku muvuduko wa danje nkujyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkubwire yuko uwo bita PDD agiye gukanirwa urumukwiye ku karubanda nyuma y'igihe kirekire afunze. Urubanza rwa PDD rugiye gutangira aburanishwa ku byaha magana ashinjwa byiganjemo ibyo gucuruza abana b'abakobwa no gufata ku ngufu abagabo n'abagore. Uyu nguyu na wundi ni Sean Diddy Combs watwaye ibihembo bya Grammy Awards inshuro 3 kandi akaba umwe mu batunganya muziki aba producer cyangwa se producer bafite ijambo rikomeye mu njyana ya hip hop mu myaka 30 ishize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi hose muri rusange. Akaba yaramamaye ku mazina ya Puff Daddy, PDD ndetse na Rove. Agiye kugezwa imbere y'inkiko ku byaha ashinjwa. Uyu muraperi akaba n'umuyobozi w'icyamamare Bad Boy Records. Iyi rero akaba ari studio nyine yiwe cyangwa se abereye umuyobozi yitwa Bad Boy Records. Yahakanye ibyaha byose aregwa, avuga ko imibanire ye n'abagore yari ishingiye ku bwumvikane ndetse ahakana ko ibirego byose byuko yaba yarakoze ibikorwa binyuranyije n'amategeko rwose bitigeze bibaho. Combs ufite imyaka 55 yafashwe mu kwezi kwa Nzeri umwaka 2024 nyuma y'amezi 6 abakozi b'ubutasi ba Leta ya Amerika Federal Agents binjiye mu nyubako ze ebyiri ziri muri Los Angeles na Miami bagakora nyine iperereza. Ibwo rero urumva ko hari yaciyemo amezi 6 bamukuraho iperereza aza gutabwa muri yombi muri kwezi kwa Nzeri umwaka 2024. Kuva icyo gihe rero akaba afungiye muri gereza yo muri New York kuko yangiwe gufungirwa by'agateganyo bail mu gihe ategereje urubanza rwiwe. Urubanza rw'uyu mugabo rero ashinjwa ibyaha by'ihohotera, gufata ku ngufu abagabo n'abagore. Ruratangira uyu munsi ku itariki 5 nkuko ninababwiye mu nkuru ya PDD yambutse ni umunsi kuwa mbere, aho aramutse ahamijwe ibyaha byose akatirwa igifungo cya burundu. Iminsi ya mbere y'urubanza izibanda ku gutoranya abacamanza b'abaturage, hanyuma urubanza nyirizina rutangire nyuma yuko abacamanza 12 n'ababahagarariye batowe. Umushinjacyaha Emil Johnson yabwiye umucamanza ko Leta izakenera ibyumweru 3 ngo igaragaze ikirego cyayo. Urubanza rwa Bwana Combs ruraza kubera rero imbere y'umucamanza w'urukiko rw'intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Alan Subramania mu rukiko rwa Daniel Patrick Moynihan ruri muri Manhattan y'Amajyepfo. Urubanza rwitezwe kuba rufunguye ku baturage ariko ntabwo ruzajya kuri internet. Amashusho, telefone n'ibikoresho bya electronique akenshi ntabwo byemererwa mu nkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni The Mic Radio ndetse na TV. Urwo ngurwo rero akaba ari urubanza rwo bita PDD, Puff Daddy n'andi mazina waba waramumenyeho. Twibere mu makuru ya show business rero ndagaruka mu kanya nkugezaho n'indi nkuru y'uwo bita Diamond Platnumz. Chibude Diamond Platnumz mu kanya ndaza nkugezaho amakuru yewe. Welcome back to The Mic Radio na TV. The Mic Radio na TV, subscribe. Alright, ikaze nanone. Diamond Platnumz ejo ku cyumweru nibwo inkuru rwose zatangiye gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ibinyamakuru byinshi cyane bitandukanye byo muri Afrika bitangira kwandika ku nkuru ya Diamond Platnumz. Ubu ngubu wamaze guca agahigo kuko ari we muhanzi wenyine w'umunyafrika uri gukurikirwa ku rubuga rwa YouTube n'abantu barenga miliyoni 10. Yunguye rero gapfizi Diamond Platnumz
inzozi akaba abigezeho ahigitse. Benshi cyane batandukanye, ngira ngo murabizi yuko dufite abahanzi benshi muri Afurika bibikomerezwa, ariko uno musore uno mugabo akaba yamaze kubahigika bose ubwo ndi kuvuga ba Burna Boy, ba Rema, ndi kuvuga ba Wizkid, ndi kuvuga ba Davido, ndi kuvuga ba Ashake, ndi kuvuga abitwa ba Koffi Olomide, ndi kuvuga abahanzi benshi cyane, benshi bo muri Afurika bose, guhera ruhande yabakusanyije arabanikira, agira miliyoni 10 zimukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube. Ibintu bidasanzwe cyane bitamenyerewe, kubera yuko nta wundi muntu uraca ako gahigo usibye nyine Diamond Platnumz wungu wamaze kuba nyine yakwandikira abandi bahanzi b'abanyafurika, akaba ariwe munyafurika wa mbere ukurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ndabizi ko wakomeje kugenda ubona hirya no hino izi nkuru zigenda zicicikana, ariko ntumenye cyane usobanukirwe ngo babimeze bite. No kuvuga ngo uyu munsi ku mugabane muzima wa Afurika ubu bita Diamond Platnumz, uyu muhanzi w'umunyatanzania, uyu musore utajya usiba na rimwe kurekura amahiti, uyu mugabo watangiye umuziki we muri za 2009 gutyo, ariko kugeza n'uyu munsi nta kwezi kuri amucika atari rizinze, nta munsi wa mucika atari muri studio, nta munsi wa mutambuka atari mu bikorwa bijyanye na muzika. Ni Diamond Platnumz, umugabo wahoze ari umugabo wa Zari, wahoze ari umugabo wa Tanasha Donna ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ngira ngo mungu murabizi yuko nyine ngo abari mu rukundo no bita Zucu, ariko byabyutse nibyo bahoramo. Uyu munsi rero akaba ari umugabo nyine uredinze abandi bahanzi bose b'abanyafurika. Ndakubwiza ukuri yuko rwose ari ikintu gikomeye cyane muri Tanzania ndetse ariko na East Africa, n'umuziki wa East Africa muri rusange. Mu Rwanda buri muntu wanikiye abandi amwita Ngabo Meddy, niwe ufite abantu benshi bamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube, ni nawe ufite indirimbo yarebwe n'abarenga miliyoni 100, ni Slowly. Ngira ngo mwese murabizi ingwiriro Gapfizi akaba amaze kwicara ku ntebe y'ubwami bw'urubuga rwa YouTube. Ni The Mic Radio ndetse na TV nakubwiye ngo ni gudukurikirana umunsi ku munsi, wahisemo neza kubera yuko uri mu nzira Imana igushakamo. I love you so much ladies and gentlemen. Turaza gukomeza kuba turi kumwe mu masaha ari imbere mu nkuru ndetse n'ibiganiro byacu biza kugenda bikurikiraho. Bye bye, ciao ciao, I'm out. I love you so much. Bye. Welcome back to The Mic Radio na TV. The Mic Radio na TV. Subscribe.